nishalibalisa uba mina ngisena luthando babalo undiqiniso asenalo inhliziyo yami nishalibalisa uba mina ngisena luthando babalo undiqiniso asenalo bakithi ingangithanda ngayo yonke indlela kodwa ukhona lapha ezoliphazamisa khona kanti amazexisi afunani embawa yazi ukubuhlungu kanjani ukuhlukana ne-1000 ngendlela eziphansi.
abangikhothamise ekhanda ngiyakhala inyembezi ziyagobhoza bayakhala abafana bama-no-challenges bathi laleyo mali yaphumayo kwakuthiwa imali yokusula icala incane ulalele ukuthi bathini. Azazi madoda basiphatha njani ku-home ground laba bantu sigodoka mama hayi futhi ya azazi madoda. Imali ongibhadalayo incane awuyona imali engasolidana. Imali ongibhadalayo incane awuyona imali engasolidana. Nale mali ongibhadalayo incane awuyona imali engasolidana. Abantu abangihloniphi kahle Chochi uyafakaza ukuthi izinto mazinhle mama lezi nsuku iqembu eliphikisa lizwakalela khona ngale eChibizina ngoba Brema madoda uyafakaza usamampoyi phansi khona ngale eChibizina oShelton eSamauru my sister Kezi yili iqembu eliphikisayo engikhuluma ngalo. Yendlela embona ngakhona maningi amaqala asezathoniswa kule ndawo ngoba kunjalo nje uyakhala umtshana usachoza uthi kulala amadoda ayethona thelele thunda abambiswa ukubona amantendi last year kuze kube lamanje imali yakhona izange ibuye. Bangane bami bathino zakho nale msenyeni yemkhumbule mfowethu abantu abangihlonipha